Yes, bibe byiza kanizere ko umeze neza cyane, nizera ko ibyo ukomeje gukora bikomeje kugenda bimera neza. Muri weekend mu gihugu cya Espagne, ikipe ya FC Barcelona iraza kwakira ikipe ya Levante, mu gihe mugenzi wabo Real Madrid ribuze kuba ayisura ikipe ya Girona. Ni imikino ibiri ngiye kuza tuganeho, by'umwihariko turaza kurebera hamwe amakuru ari muri aya ma ekipe, haba ikipe ya FC Barcelona yemeye kuba yakwishyura ibihumbi 35 by'amadolari kuba yakwegukana uwitwa Marcus Rashford, ndetse tuze kurebera hamwe ese kuba Barcelona ikomeje kugenda itakaza umutoza Hans Flick niki yabivuzeho. Ni byinshi cyane buri muri ekipe ya FC Barcelona turi buze kurebera hamwe, by'umwihariko n'abakinnyi bamwe na bamwe bavuye mu mvune bagarutse bazagaragara kuri ya mukino bafitanye n'ikipe ya Levante. Gusa nanone ntabwo turi bujye kuri cyane kuko turaza kurebera hamwe muri ekipe ya Real Madrid amakuru menshi arimo aravamo, by'umwihariko ajyanye n'imvune, amakuru ku bakinyi ndetse n'abakinyi batazagaragara ku mukino bazakinamo n'ikipe ya Osasuna. Ni byinshi turi buze kurebera hamwe, gusa icyo usabwa n'ubundi manzuro yo neza niba waramaze kuba wakora subscribe hano kuri The Sport Move, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Ngwaye ikaze rero, nge ni Ebo Fabrice. Reka duhere muri ekipe ya FC Barcelona kuko niho harimo amakuru menshi agiye atandukanye. Duhere kuri iyi nkuru ivuga yuko ikipe ya FC Barcelona nta biganiro bibayeho, nta kunegosiya, yemeye kuba yakwishyura miliyoni 35 z'amadolari kugira ngo ibe yagumana uyu rutahizamu w'umwongereza Marcus Rashford. Nyuma y'igihe kirekire uyu rutahizamu umwongereza Marcus Rashford yagiye nyuma yuko Ruben Amorim wari umutoza w'ikipe ya Manchester United yamusanze muri ekipe ya Manchester United, ntiyabasha kuba yamukoresha, nyuma baza kumutiza muri ekipe ya Aston Villa, naho ari naho ekipe ya FC Barcelona yegereye ekipe ya Manchester United ndetse yegera n'umusore Marcus Rashford, bavugana kuba bamutiza aza kwerekeza muri ekipe ya FC Barcelona, bituma aza kuba inyenyeri, aza kuba umwe mu bakinyi bahagaze neza muri ekipe ya FC Barcelona. Kuva Michael Carrick umutoza mushya w'ikipe ya Manchester United yagaruka, yahise avuga yuko umwe mu bakinyi bashaka kuba bagarura muri ekipe ya Manchester United, umwe mu bakinyi yifuza cyane harimo uyu musore Marcus Rashford. Abangaba bakimara kubyumva, ikipe ya FC Barcelona ikimara kubyumva yahise yikoza mu masezerano, isanga yuko harimo yuko mu gihe bazaba bifuza uyu musore Marcus Rashford bazishyura miliyoni 35 z'amadolari. Kuri ubu ngubu ikintu cya mbere kikwereka ko aya makipe yombi, haba ikipe ya FC Barcelona yifuza kumugumana ndetse n'ikipe ya Manchester United yifuza kuba yamugumana. Marcus Rashford mu busanzwe n'ubundi ni umwe mu bakinyi basanzwe bazwiho kuba ari umukinyi mwiza ushobora kuba wagufasha anytime, kuko kuri ubu ngubu ni umwe mu bakinyi bahagaze neza muri ekipe ya FC Barcelona, kuko urebye muri match 41 amaje gukina muri ekipe ya FC Barcelona yakinye iminota 2400 atsinda ibitego 11, atanga assist 8. Ibingi nibyo bita bikwereka level ariho muri ekipe ya FC Barcelona. Gusa akunda gufasha cyane ko ugiye kureba mu gihe yari ari mu kibuga ari kumwe na Robert Lewandowski, ari kumwe na Lamine Yamal ndetse na Rafinha. Aba basore yagerageje gutsinda ibitego 10, atanga assist 13 mu mikino 31 yagaragaye ari kumwe n'aba bakinyi. Ni byinshi rero birimo biravugwa, gusa ekipe ya FC Barcelona yo yabwiye ikipe ya Manchester United ati mucire birarura, turemera kubahereza amafaranga mwifuza, ariko uyu musore natwe tumugumane. Indi nkuru ikomeye cyane muri ekipe ya FC Barcelona nuko umutoza Hans Flick noneho kera kabaye yateguje inama irahuza staff ya Barcelona ndetse n'abakinyi, nyuma yuko bamaze igihe batitwara neza, nyuma yuko bamaze igihe batsindwa cyane. Ikipe ya FC Barcelona ntabwo iri mu bihe byiza nyuma yuko yatsinzwe n'ikipe ya Atletico Madrid ibitego 4-0 muri kimwe cya kabiri cya Copa del Rey. Noneho iza guhita itsindwa umukino n'ikipe ya Girona muri weekend yashize ibitego 2-1, itakaza umwanya wa mbere ku rutonde rwa La Liga, bituma ekipe ya Real Madrid itifata umwanya wa mbere n'amanota
60 mu gihe Barcelona yahise iguma ku mwanya wa kabiri n'amanota 58. Ibi ngibi rero byatumye umutoza Hans Flick ahaguruka areba abakinyi ababwira yuko bafitanye inama n'inama yakerewe cyane yanatingeje imyitozo kuko yaje kurangira ku saa 6:15 inakerezaho imyitozo mo gakeya. Gusa ibi ngibi abenshi nanone bashobora kuba batabirebera kubw'abakinyi batari bahari by'umwihariko nka Pedri, kuko Pedri ni umwe mu nkingi za mwamba ufasha cyane iyi kipe ya FC Barcelona, ari naho abenshi bagiye babyegekaho kuba ataragaragaye muri uyu mukino, aribyo byatumye ikipe ya FC Barcelona itabasha kuba yakwitwara neza. Gusa nanone ikiza nuko uwitwa Marcus Rashford nyuma yo kutagaragara kuri mukino batsinzwe muri ikipe ya Girona ndetse n'umukino batsinzwe muri ikipe ya Atletico Madrid ibitego 4-0 ndetse Sem na Pedri, amakuru mfite yemeza yuko kuri ubu ngubu abakinyi bombi bagarutse mu myitozo ndetse bazagaragara ku mukino ekipe ya FC Barcelona izakina ku munsi wo ku cyumweru ikinamo n'ikipe ya Levante kabisa. Abakinyi ku munsi w'ejo bakoze imyitozo ndetse n'amakuru nkura hari ya Catalonia avuga yuko aba bakinyi bashobora kuzagaragara kuri mu mukino birira ikiri cyane, kuko nka Pedri we murabyibuka ko yagize imvune ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere ubwo yababaraga imitsi maso injury, ndetse hari mu mukino wa Champions League ndakeka ubwo bakinaga n'ikipe ya Slavia Prague yabashije gukina imikino iminota ingana na 30. Pedri aza kujya hanze, gusa nanone byari biteganyijwe ko azamara ukwezi hanze, n'ubundi ukwezi kwaruzuye. Ntekereza ko ubu ngubu aribwo ikipe ya FC Barcelona noneho yuzuye neza, kuko wabonaga ko gukina idafite Pedri wabonaga ko bagerageza kuhengeka ariko ukabona hari byinshi birimo birabura, hari byinshi ikipe ya Barcelona imiraba by'umwihariko kuri baba bataka babo harimo nka Lamine Yamal. Iyo adafite Pedri mu kibuga mubona ko ari ibintu biba bitaryoshye neza cyane, bitagenda neza mu magambo make. Gusa nanone ikipe ya FC Barcelona nyuma y'iyo nama yatumijwe biyemeje yuko ikipe ya FC Barcelona n'ubundi igomba gukora cyane, kuko n'ubundi rarenga amanota 2 ari hagati yayo n'ikipe ya Real Madrid bafite umukino wo kuzihurira. Ni kimwe mu bintu bishobora kuba basukongera kugaruka ku rutonde rwa champion ndetse bakagaruka neza muri rusange. Reka twerekeze muri ekipe ya Real Madrid, nayo irimo iravugamo byinshi cyane, irimo irategura umukino ukomeye, umukino uzabahuza n'ikipe ya Osasuna. Ikipe ya Real Madrid irimo irategura umukino ariko ikintu gikomeje kuyugariza ni ikintu cyitwa imvune. Imaze igihe yitwara neza nyuma yuko yatsinze ikipe ya Girona ibitego 4-1 mbere yuko ijya gukina imikino ya playoff muri Champions League, ndetse iza kwitwara neza itsinda ikipe ya Girona igitego 1-0 cyasizwe na Vinicius Junior. Gusa murabyibuka yuko mbere y'iyo mikino ibiri yombi yabanje ikipe ya abakinyi b'ikipe ya Real Madrid bari bakoze inama bajya kugenda baganira ndetse bemeza yuko bagomba gutwara buri gikombe cyose bari gukina, haba La Liga haba ndetse na Champions League bagomba kubitwara. Ni inama yabereye mu gihugu cya Espagne ndetse iza kwishyurwa n'abakinyi barimo Kylian Mbappe ndetse na Vinicius Junior. Muri iyo nama rero byagaragaje yuko ekipe ya Real Madrid yemeye kujya yashyira hamwe kugira ngo barebe uburyo bakwitwara neza hariya ku mugabane w'Uburayi. Gusa ikitwa imvune cyo ntabwo gikomeje kugenda kibabera kiza, ko n'ubundi hari abakinyi benshi cyane bashobora kutazagaragara kuri uyu mukino bazakinamo n'ikipe ya Osasuna. Ku ikubitiro uwitwa Rodrigo Gogoz yagize ikibazo cya hamstring n'ubundi nawe ntabwo ahari, gusa amakuru ahari avuga yuko uyu mukinyi ashobora kugaruka muri iyi weekend bakina n'ikipe ya Osasuna, ariko n'ubundi biri likely yuko atashobora kuzagaragara cyane ndetse akaba atanakoreshwa kuri uyu mukino. Gusa amakuru nari mfite avuga yuko byari byitezwe yuko kuri uyu mukino ashobora kuzagaragara. Gusa amakuru nkura mu myitozo nuko uyu musore ntabwo yari yaba fit neza ku buryo yagaragara kuri uyu mukino. Undi mukinyi ni umukinyi witwa Jude Bellingham wagize ikibazo cya hamstring, gusa uyu nguwe bivuga yuko ashobora kuzagaragara mu kwezi kwa 4 akaba aribwo agaruka mu kibuga, kuko n'undi we biri likely yuko n'undi ntabwo yagaruka kuri iyi match.
Undi mukinnyi wa gatatu ni Eder Militao nawe wagize ikibazo cya hamstring, gusa biteganyijwe ko azagaruka mu kwezi kwa gatatu. We ni vuba cyane kuko asigaye ibyumweru bike na bike, gusa n'ubundi abaganga bo muri equipe ya Real Madrid bo bavuga yuko Eder Militao ashobora no kugaruka mbere yaho gato, ko n'ubundi we yatangiye kugenda akora utwitozo gake gake arimo arananura imitsi. Undi witwa Mendy nawe wagize ikibazo cy'imikaya, nawe birira ikiri yuko we igihe azagaruka ntabwo cyari cyamenyekana, gusa nawe yagize ikibazo cy'imikaya ndetse nanone nawe ntabwo azagaragara kuri uyu mukino. Murabyuka ko yagize iki kibazo cy'imvune ubwo bakinaga n'ikipe ya Atletico Madrid mu mukino wa Spa, mu mukino wahuzaga n'ikipe ya Atletico Madrid wabaye ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere. Undi mukinnyi ni Franco Mastantuano, nawe igihe kiwe ntabwo cyari cyagaragara cyane kuko nawe yaje kugira ikibazo cy'imvune, ni ikibazo cy'imvune yagize gituma yuko nawe atari buze kuba yagaragara kuri uyu mukino. Gusa nanone abakinnyi bahari bamaze igihe banitwara neza, ngiye kubakubita probable lineup ishobora kuzitwara neza ndetse bakaba banafasha ikipe ya Real Madrid kuba yakwitwara neza muri uyu mukino bazakinamo n'ikipe ya Osasuna ku munsi w'ejo. N'ubundi formation ni 4-4-2. N'ubundi tumaze igihe tubona uyu mutoza Arbeloa wa Real Madrid ariko amaze igihe akina cyane mu izamu ni kurutwa n'ubundi nk'ibisanzwe, mu gihe defense abinyuma ari Trent Alexander-Arnold, mu gihe azafatanya na Carreras kuri gatatu. Hagati mu kibuga ni Rudiger ndetse na Den Huysen. Hagati mu kibuga ni Fede Valverde, Arda Güler ndetse na Aurelien Tchouameni, mu gihe batatu b'imbere ari Kamavinga, Mbappe ndetse na Vinicius Junior. Nabo ngaho 11 bashobora kuzafasha ikipe ya Real Madrid kuba yakwitwara neza ubwo izaba yasuye ikipe ya Osasuna kuri iki cyumweru. Gusa ikipe ya Real Madrid nayo irashaka kuba nakosa igomba gukora kuri uyu mukino, kuko iramutse ikosa n'umundi yaba iri guhereza amahirwe ikipe ya FC Barcelona yo kuba yakomeza kubahumekera mu bitugu, mu gihe iramutse ikosa ikipe ya FC Barcelona igatsinda ikipe ya Levante, ikipe ya FC Barcelona yakongera igasubirana umwanya wayo wa mbere. Reka ngushimire wewe twabanye muri iki kiganiro, nshimire wewe wamaze kuba wakora subscribe, umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ko ayikora nonaha, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Ngiye umva Nebo Fabrice in the sport move, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.